E li bak se Chanel la jodi ya. Kote mwen tourne jodi ya. Et puis mwen ve montre nou ki jan mwen prepare mwen fon sos viande bœuf. Sauce beef. Kote mwen gete lave viande mwen. I already clean it. Now I'm gonna put the ingredient. Jan, tout bagay pou m prepare viande nan pou mette l nan acide, ok? Nou va ale kon sa. Nou toujou konen mwen gen epis Haitian mwen. Toujou prepare. Ok. Konen pa anpil viande, just mwen mette tiki ya sa. La dani. Mette an tiki ankon. Ok. Nou konen le ma prepare viande mwen toujou mette anti meyo la dan. Toujou mette an tiki kan meyo. Toujou mette an tiki kan meyo la dan. Et puis mette an tiki poudre. Sorry, m'a lavé hier. Ok. Mette un petit col tout petit, poudre. Maggi. Ok. Toujours mettre un petit mustard dans mit moi. On va mettre un pile. Un petit black pepper. Et toujours mettre un petit turmeric powder. Ok. C'est bien. Un petit carrot. Little bit. And my garlic powder. Okay. Gantical complete season. Little bit. Et pas un peu. Paprika. Small. Little bit. Is the last one. Okay. Okay. Ganti morceau citron. Okay. A little bit. Okay, now I'm gonna mix everything together. Okay. Bon ti acide la dan. Okay. Okay, m'a tout mette ti ragou sauce la dan. Okay. Là, m'a traversé dans chaudière. Traversé. Ok, quand on a fini de mettre dans la chaudière, c'est fini de mettre dans la chaudière. Hot pepper, persil, rosemary. Ok, tout mettre
my tomato. Okay, that's my celery. I put everything together to boil, and plus my onion. Okay, now I'm gonna mix it. Everything together. Okay, and I put my oil. A little bit. Okay, now I leave it for 5 minutes and put it in the stove. I put it in the stove. I got my carrot. I got red pepper and green pepper. I got my carrot. I got my potato. Say my potato. I already called it. Okay. Now I leave it for 30 or 40 minutes to boil, my meat boil, and after that to prepare the sauce. Okay, so see everything. See, that's a bit. See, on va le mettre pommes de terre avec carotte là-dedans. On met pommes de terre and the potato, but the pommes de terre. We'll make the potato and carrot and red pepper and green pepper. Okay, honey. I made the carrot, everything. Now I'm gonna cover it to it. Cover. Okay. Okay. Sauce là. See. Put it there. C'est maintenant. Reviens. Ok. Quand on quitte pour carotte là avec potato cook. Oui, cook. That's my rice. Now. Okay. Okay, je fais mes rechoix. C'est les vraiment, les presse. Fais mes rechoix. On y a m'gal bay. Merci au manger. Qu'on y a. Puis je nouais sauce moyen. Ok. Sauce est vraiment, vraiment bon. See? Look. Vraiment touch. It's really good. Okay. That's my meat. See? Okay. Mes amis. Je ne vois ni là. I'm going to dress it. Que je ne vois manger. Que je ne vois manger. Il est vraiment belle. Sauce beef. Avec un petit rapachous. Que je ne vois. See? Vraiment beautiful. Merci, merci en pile. De ce que nous te prend temps pour nous te garder channel là. Shelly avec monde qui se contacte nous. Et puis, commentez, like, subscribe, abonnez channel là. Shelly avec amis, your friend, your neighbor, your coworker. Share my video. And commentez pour nous dire que j'en ai mangé. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bien? Que j'en ai mangé. Manger bien. Merci en pile, merci.
Share-li avèk moun ki sou kontak nou, epi your neighbor, your coworker, tout moun ki sou kontak nou kote map share-li sou Facebook, sou Eli Volsi. Share-li, komante, give me big thumbs up, give me a big thumbs up la den. Li komante pou nou din ki jan wè am fè sos la. Share-li, se zanmi nou Eli. Subscribe, abonne channel la. When I post another video, you receive it. Bye.